Tanangeni king kapatayaldo ning simbambi. Mitipon tamang ini batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod na Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lo ding mag-sponsor, panimunan daring barangay San Nicolas. Kambeda ring karelang pamilya, Mr. and Mrs. Boy Bebot Dabu, Mr. and Mrs. Dong Lingad, Miss Lodi Andres, Mr. and Mrs. Diosdado Dampil, Mrs. Concordia Sagat, Mrs. Teresita Salgado, Mrs. Irene Alvis, Mr. and Mrs. Rodrigo Samson, Mr. and Mrs. Rodrigo Quiano, Miss Adoracion Maño, Mrs. Nympha Miguel, Mrs. Carol Lingad, Mrs. Afrik Yap, Mr. and Mrs. Bot at M. Paule, the family of the late Jose at Consuelo Vitug, the family of the late Eduardo Dabu, the family of the late Enrique Dimson, Mr. and Mrs. Dave Sason, Mr. Valentino Morales, Mr. and Mrs. Richie Dison, Lisa at Benjamin Chan, Mr. and Mrs. Edwin Celso, Mr. and Mrs. Boy Bautista, Arsenia Yapo, Mercedes Gioneo Matox, Romer at Merlita Mesa, Miss Pining Gilas, Mrs. Shirley Datu, Mrs. Carmen Paule, Mr. and Mrs. Rolly Pabustan, Mr. and Mrs. Willie Tamayo, Telesforo Dabu Jr. Magdaun kapasalamatan kambeda ring karelang pamilya, Carlos Marquez, Mauro Vitug, Mr. and Mrs. Raymond at Lourdes Balagtas, Merlita Morales, Nati Lingad, the family of the late Francisco at Natividad Mendoza, Fe Layog, Mr. and Mrs. Carlito de la Cruz, Rudy at Susan Go, at Opaline Bartolo. Paraking birthday dari, Moira Naomi O. Paule, Deng Offerers, San Nicolas First at FMCCC. Paraking special intentions dari, Mr. Rodolfo Pineda at Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda at Mrs. Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayora Esmeralda Pineda, JD at Janet David, Jovi Ivan at Pamela Matias, Edith Rodriguez, Alan at Edna Vitug, Chris at Mel Imbo, Doktora Trinidad Roque Arcilia, Francis Ray Bansil, Maria Excel Dabu, Mr. at Mrs. Janus at Karen Yambao, Mosien and Thelma Fauma, Sesgo, Reynaldo Maninang, Dennis de la Cruz. Paraking malagwang kapaldanan dari, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Victoria Manyo, Edna Austria, Agustin Nelson Vitug, Alicia Santiago, Francis Ray Bansil, Christine Maria Valencia, Mr. and Mrs. Armando David, Mercy Laksa, Estela Morales, Pitts Morales, Elenita Langit, Federico Go, Ronaldo at Marita Makaspak, Jaime Espinosa, Greg Gerardo, at Victor Isip. Ganakantala naman ding kaluguran tamong miyango na biye, lalong-lalo na rin. Hemidjo Ligad, Rejoice Lusong, Nilo Paule, Wenceslao Paule Sr.,
Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Ludovico Lazarte, Norberto Miguel, Erlinda Dakis, Eugene Vitug, Arsenia at Maria Epifania Lugto, Avelina Liwanag, Gerald Sadsad, Anita, Enriqueta Panaon, Leticia Manabat, Vicente at Carmen Clarin, Juanito Ferrer, Junior kay kayang first death anniversary at ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karela. Ulisak kami tutulak, ulisak kayong masaya, kaya ako malungkot tuling tatanyay Ginoo. Ulisak kami tutulak, ulisak kayong masaya, kaya ako malungkot tuling tatanyay Ginoo. Asisadya kayo, Ilayo ni Paampun ng anak po ni Banal na Espiritu. Amen. Igras at kapayapan kinatayan sa Kristo lugod ng Diyos ating pamisan med ng Banal na Espiritu mantabi kay kayungan. At kay ka antimorin, Kapatid si Santala rin kay katang kasalanan pangkarapat dapat talang pagmasusyan dating Banal na Misteryo. Ginang Jesus kaya yung Maria pagnasan ming maging makabuklat kay nga mano ng Diyos, Ginoo pakadulo, Ginoo pakalulu, Kristo Jesus, kaya yung Maria, makasadya mi lang harapan ding panganib ning pamagtagulaling karing kayong sarili, kayong Diyos at karing kaparaming tao, Kristo pakadulo. Kristo pakalulu, Ginang Jesus, ibat keka at kang Maria, pagnasan ming maging tapat king tangumi keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, King kekang pakalulu wa Ginoo, ipayabot me kay kami, ing kekang amano ning kapatawaran, at tapdan mong makibat kami karing kekang amano ning bi, manggaman king alanganga, Amen. manalangin tamo. Oig pa, lubos mayapayang Diyos, ing misteryo ning alanganga mga mano, bikatawan niyang tao, kike kaming yato, inyang ing Birhen Maria, di kulaling ni kayang biye, sumuyo king tangkamo. Iyangat mo ring kaisipan may, king masapsap, akapanalikan, king siwalang may papasyak, king kayang ligaya. At ibuklat mo rin kaisipan ming tanggap king Espiritong may sasadya kay kami para king kayang panyatang. Iriyaton may king kapamiratan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamas ng ibag, king kadwa ng librong Samuel. Manok na nga neng payapa, i David, king palasyo na. Era ne abalanan pa, rigsablang kasalang na.
ulinging ginu yang mimingat kayo. Kanita nga ng David, kang propeta Natan, lawan mo, manoknangan ko keting palasyong megawa king Cedro, kabang at man ing kaban ning Diyos, king metong mong tolda. Nganang Natan, daptan niyo itang nanumang mayap ay isipan niyo, pablasang mamantabe yake kayo inginu. Dapot king benging ito, nganan inginu kang Natan. Puntalan may talasuyo kong i David, at sabyan mo kaya, king pasabi ko inganti kanini. Aliwa ika ing mitalakad, king templong pitok nangan ko. Inya sabyan mo king talasuyo kong ing David, king ako, ing ginong mayupaya, pasabi ko kaya, inganti kaniti. Kinwara ko king marangleng pipagpastulan tupa, at gewara kang talapamahala, ning balen kong Israel. Kaya bemo ko nukarin kaman minto, at ikit mo ing simbot kula ring sablamong kasalang. Ngeni, gawan keng lalong maragul ing lagyo mo, kesa karing pikabalwan, amani muna ning yato. Dinan keng gabun ing balen kong Israel, at karin kula papanoknangan, at alanang ligalig karelo. Enala mayalipan pa karing marawak ataw, anti mo ing merapat karelo, king milabas a panawon. Iligtas da karing sablang kasalan mo, dinanda kang anak at alapagmana king trono mo. Manatiliya ing kekang pamilya at ing kekang trono king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Italit ko kapilanman, ikayapan ning Ginoo. Idalit ko kapilanman, ikayapan ning Ginoo. Idalit mo kapilanman, ikayapan ning Ginoo. Idalit mo kapilanman, ikayapan ning Ginoo. Parati kong idalit, o Ginoong lugod mo, eko kapas. Ipasyag ko yung katapatan mo, King, kapilan paman. Uli nga lang kayang ganan, ing lugod mo. Ing katapatan mo,
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Puriyan tayo yung Diyos, ay ating upayang munyesi kanan, akailangan nyo, bakong makapiyabe-abiye. Kingke kayong kasalpantayanan, agpang king maya pabalita, ay panaralmi. Ing ebanghelyo tungkol kang Yesu Kristo, at agpangking pangapakilala na ning katutuan, amilihim king malambat a panahon, amilabas. Ngeni, ing katutuan ay ito, mibulalag na, king masala, king kapamilatan dering kasulatan ding propeta, at king kautusan ng Diyos, ayalang angga. Mipabalo ka rin sablang bansa, banding sabla, maniwalala, at maminto. Yamo kabut intune kabiasnan, amakibalo king sabla. Paligayan niye, kapamilatan ng Yesu Kristo, ang gana, king kapilan paman. Amen. Ingamano, Ninggino. Salamat kin Diyos. Parangalantaya puing maya pabalita. Yung ginamanatili kaya kayo. At kay kaan timurin, Mamipasya king maya pabalita, agpangkang Lukas. ligaya keka o Ginoo. Inyang kanam na ng bolan ni Elizabeth, tinubod ning Diyos, ing Anghel Gabriel, karin Nazareth, ing metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita, para king metong nga babaeng makapangakong kasal, king metong nga lalaking milagyuan Jose, ay iba't king lahi ng ngaring David. Maria, ing lagyo na ning babay. Dinatang niya kaya ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing Ginoo at keka, at pepanwanana kang emunano. Totoo melingas nga sa loob Maria, uli na niting amanong sinabi na ning anghel, at isip-isipa na nung nano ning kabaldugan na niti. Nganak kaya ning anghel, Maria, eka mitatakutan, uling maging malam yalub keka ing Diyos. Milamnan ka, at ibait me ing meto ngayon na kalalaki, at pamalagwan meng Jesus. Maging marangalya, at mayawis siyang anak ning kakatas-katas na Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos, antimoy David, api pumpunana. Iya ing maging arida ring lahi ng Jacob,
king sablang panawon, ating kayariana ay mapupos kapilanman. Nga nang sinabing Maria, king Anghel, makananong mapalyaring iti, kabang ako, dalaga ko. Peki ba't na ning Anghel? Datang eke ka ing banalay Espiritu, at ing upahiyan ng Diyos, lilungan na ka. Uli na niti, mayawis siyang anak ng Diyos, ing banal, amibayit ke ka. Laban may Elizabeth, akamag-anak mo, sasabihan da rin tao, king ene manganak, dapat ngeni, kanam na ang yamang matwane. Uling alang bage, ena apapalyarian ng Diyos. Alipana ko ng Ginoo, nga ng Maria, marapat sa kanako, ing sinabi mo, at likwane ng Anghel. Mayab ng balita, ni kakatang kaligtasan. Kapurian ke ka, O Kristo. May payabak po. Po sana mumuran makalunod sa rekay kilwan. Kitang metong Police Academy, eskwela yung karang bisang magpulis. Ating bayong enrollees. At titinanong briefing itang metong Sarento. At nga ng mga mano. Tandaan nyo nga na, ing nanumang utos na kayo ng kong officer, ng kayong commandant, ang yang makanano kasakit, ang yang makanano karinat, nga na, ikayo ing ating tauling amano. You have the last word. For whatever your officer tells you, no matter how difficult it may be, how dirty it may be, you have the last word. Bahnya dandaman tayo ni Rening enrollees, bahana, pwede ta palang mag-complain na, wari kasebyan kayong militar, no? Obey first before you complain. Baliwaya, instruction, yun yung araw. Unang ikad na. And the last word nga na, the last word you have to say is, yes, sir. Yes, sir. Sabi ka ng last word, pwede nang sabihan nung ninuman, nanuman ng sabihan na ng officer. Of course, baliw na ining instruction na ini, kireng militar, dakalang miligtas sundalos because of this. Ining kasabihan na ini. Obey first before you complain. Obedience. Nginingal itong iti, damdaman tayo, ing peka wari, sandang it is the epitome of faith, it is the epitome of obedience. Metong yang ganap ay alimbawa ning tunay kapamintuan at ning tunay kasalpantayanan. Ilapin makapalaman kay nga manong pepasyak ng Maria. Inyang puntalan ning Anghel at sinabing napin kaya ing maging indune ning talapanatbos, maging indune ning Diyos, maging indune ning Diyos, no? At sabihin, naintindihan, no? Makananong malyarity, metong kong dalaga. At inisplika napin kaya, lilungan na kaning banal Espiritu, kung maglikay, panganak kaming metong ngayon na kalalaki, at dausan may Jesus, and so on and so forth. Ba, isipan nyo, intindihan ng Maria, sinabi na ning Anghel. Isipan nyo, intindihan na. Inaintindihan. Inaintindihan ng makananong ya, kumagliya, ngining dalaga ya, at ipangagli na, anak na ning Diyos. Inaintindihan Maria.
Pero, nanong pekiba na, ginometong kumungalipan mo, balyari kabut ka na ako, ang tingin kas mga mano. Ang timog sinabi ng Maria, ay tinjan ko, ekwa tinjan, it doesn't matter. Ing mawula ka, iti ang kaburian mo. Yang balo ng Maria ita. In this encounter, yang mubukod ang balo ng Maria, king ing sasabihan na ning anghel, yay pining kaburian ng Diyos. Uling ing anghel, yay pining tagapagsalita na ng Diyos. Yang mubukod balo na ita. At tinggap na. Ang yang inaintindihan, yung mig-complain. Betong kumungalipan mo gino, balyari kabut ka na ako, ang tingking kas mong amano. Ing buong biyen ng Maria, ing sablang misteryong makabalot kay biyen ng Maria, may simulaya at may ganap, kining amanong binigkas na. Alipan ako ng gino, alipan mo ko gino, balyari kabut ka na ako, ang tingking kas mong amano. Obedience. Patsiyempre sasabihan tayo in obedience. Bala mo connected diyang connected king batas. You have to obey the law. You have to obey the law. It is always connected with the law. Ali. In connection na ng obedience, aliwahit ang batas. Kasi ang batas sala ni managawa. The law can do nothing. It's just a written law. Ang importante, itang lawgiver. It is the lawgiver. Yang importante. It is not the law itself. Itang lawgiver, yang importante. Niya pinating kasabihan nga na, it is loftier to be one with the lawgiver than a simple obedience of the law. It is loftier to be one with the lawgiver than a simple obedience to the law. Mas kano, mawala ka, ing makasanmetong ka, kitang memye king batas, kesa kitang pamanupad king batas. Bakit? Kasing batas, ala na managawa ka. It is the lawgiver that can reward you. Itang lawgiver, yung makayablas ka. It is not the law. Nyapin, advang bagay, when you follow the law, because it is the law, you become legalistic. But you follow the law because you love the lawgiver. That is something that is noble. Maminto ka, ulining batas yat batas. Maminto ka uling kalukuran me, itang memye keng batas. Anyapin, maminto ka. Itang kasebendareng abogado, Duralex sed lex. Duralex said, the law is harsh, but it is the law. It is legalistic. Mas importante itang batas. Very impersonal. Yung batas, no? Yung batas tamo, very impersonal. You obey them because it is the law. Kaya piling batas. Nya tukyan me. Kaya ang masakit siyang batas. Tukyan me. Uling batas siya. But kaya katamong Kristiyano, that is not the case. We obey the law because we love the lawgiver. Because we love the lawgiver. No? At iti yung peka kaganapan at larawan ning tune kasalpantayanan. At tatandaan niyo paretang atlong mawalagang sangkap ning kasalpantayanan. At tatandaan niyo pa, alang makibatang yan, tatang mukhang pong kakanyan. At tatandaan niyo paretang atlong sangkap ning kasalpantayanan. Buryo nga balo. Ha? Buti ko, dyan kung kakanya kayo mo makataw. Buryo nga balo. Pagkaramdaman nyo lang masalese. How many times na lang penaral din eh? But this time, please, pagkaramdam kayo. Otherwise, ala kong dyan, when you speak of kasalpantayanan, no? Midakal ka rin kaya katang, the way we understand faith, it is more of sentimentalism,
It's more of romanticism, not the real meaning of faith. Nya, it is ngini oportunidad na, aintindihan niya, no? At luya sangkap ang kasalpantayanan. Maniwala, believing. Magtiwala, trusting. Maminto, obeying. Obeying. Maniwala, magtiwala, maminto. At luyang sangkap, emo pwedeng pikawakawan yan din eh. Ban maging ganaping amonman mong kasalpantayanan. Maniwala. Maniwala ka kaya ka na ka ng dimdam mo. Maniwala ka kaya ka na ka ng abalo mo. Tungkol king Diyos. Tungkol king Diyos. No? At nanong sources tamo para akilala tayong Diyos. Muna diling banala kasulatan. Banala kasulatan. Kadwa, ing pamanuruda, dahing pengarit tamo, makatwa, dahing homilis, dahing pare, pamanuruda rin pare, katekista, muren. Ang po yung mismong karanasan tamo. Ila rin kaya katamong sources, ban akilala tayo ing Diyos. No? At po tang kilalanan may ing Diyos, may tungya mo ing mawulagang abalo mo kaya. Nano ita? That the God that we believe in is madly in love with us. Ing Diyos sa katang kikilalanan, manuloko ya, mga tarantaya, king lugod na kaya katamo. Ya piniting mawulagang abalo tamo. The God that we believe in is madly in love with us. Kalukuran na katang kalukuran. Higit paking balo tamo, higit paking panamdaman tamo. Yang akilala mo ita. Yang tatanggapan mo ita. Yang paniwalan mo. Okay, maniwala ako. But then, that's not enough. That is a simple intellectual assent. Kaya kingisi mo, maniwala ako. So what? Maniwala ka. Nya pindi nga luwa ang tao, ano kagaling keng Biblia? Ano kabiasnan keng Biblia? From page to page, balo deng imemorya. Ing matsura, ano karo kaugali? Ano karo kaugali? Biasa lang, magaling lang. Pero ano karo kaugali? There is a big discrepancy. Ating maragulay agwat. Patse, balo may Biblia, balo may Gino, pero nakakaro kaugali. There's something wrong. Kadua, ang tinaning balo mong kalukuran ka, so magtiwala ka. Magtiwala. Nakalukuran na ka, nakapaboren kapilan man, napagnasaning nanumang marok kapilan man keka, pagnasana, sablang bagay, makakayap keka. Everything that is good for you, pining kapag nasana ng Diyos ayan. Ikangining makakila, kalukuran ako pala ng Diyos ko. At tining kalukuran ako, so nanggawan mo, manyad na kang manyad, manyad na kang manyad, kalukuran na kasi ng Ginoo. Anyapin, manyad na kang manyad, manyad na kang manyad. Anyapin ding, laman na rin kaya katang panalangin, may nasa, manyad ka, magdebosyon ka para may kwalta ka, magdebosyon ka para may pastor ka kayong examen, magdebosyon ka para makapakiasawa ka, makapakiasawa kang malago, o kaya masanting, o kaya, baling matsura makwaltaya sa, something like that, parangan kaya katamo, para kaya katamo, willing, kaluguran na ka, so we take advantage of that opportunity, na kaluguran na ka. So, manyad na kang manyad, depende prayers tamo, manyad na lang manyad, manyad na lang manyad. Ba't siya pinitay ang kabaldugan ng kasalpantayanan? Maria, itang final ng kabaldugan, ban maging ganaping kasalpantayanan, pinitang panalangin at tiro na kay katamong Yesus. Yung misa ni Hildo, dining alagad ng Yesus, nga kaya. Ginaw nga na ituro mo kayong manalangin nung makanano nung tirong Juan Bautista ding kayang alagad. Tiro ne ing panalangin ng igpami. Igpami di kabanwa, misambaning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, may pamintuan ing loob mo
ket isulip antibanwa. So yapin niya na iturap. Yung tiro na, maminto tamo. Itamong maminto, king kaburyana. Kaburyana ng Diyos, iyang may pamintuan, aliway tamo. Anyapin, pachepi sasabihan tayo in obedience, it is not connected with the law. It is connected with the lawgiver. Nang sabihan, in kaburyan tamo, iyalain tayo, kitang kaburyanan ng Diyos. Aliway tang, in kaburyan tamo, iyang patupad tamo, king Diyos. Aliway kaburyan tamo, iyang patupad king Diyos. In kaburyanan ng Diyos, iyalain tayo, in kaburyan tamo, king kaburyan ng Diyos. Iyang matupad na buri, aliway tamo. Aliway tamo. Iyang matupad na buri. Iyalain tayo, yung sarili tamo kayo. That is obedience. It is not simply obeying law. Nune, yung kayakatang pamanupad, karing batas, bunga yung kayakatang pamakasan metong king lawgiver. Bunga yung kayakatang relasyon king lawgiver. Bunga yung lugod tamo king lawgiver. Yay piniting kabaltukan na ning obedience. Yay pining kayakatang pamanupad king kaburyana ning Diyos. So, yay pining kaganapan. Anya pining madalangin tamo, and bawa, may ito nga maya pa limbawa, again, Saint Joseph mo naman. Saint Joseph, potang lawen niya yung sangkap na king ebanghelyo. Bisan man Saint Joseph ay migsalita. O di migsalita. Do you know why? Because he has nothing to say. He has nothing to say. Bakit he has nothing to say? Uling, kang San Jose, mas mawulaga, ing lugod na king Diyos, kesa ketang nung nanong akwana king Diyos. What is more important is his love to God more than what God can do to him. Nabala mo, you're saying, binyan mo na nga ka na ako, Ginoo. Nga ka ng kailangan ko, uli ng lugod mo ka na ako. Binyan mo na nga. Ala na akong advan pakeka. Ing tula ko na mo, pining, pamintuan da ka, king nanumang buri mo. Uling, king ka na akong kapamintuan keka, bakit ko ta pakilala nung makanano na kang kalukuran. Anya, ang yang nga nakasakiting pepagawa na kang Jose, alaya ka complain because he has nothing to say. But simply to obey. Mamintuya mo. That much he could do. Mamintuya king kaburyana ng Diyos. Yapin niya ning halimbawa ng Jose. Yapin niya ning halimbawa ng tunay kasalpantayanan. Mamintu ka king kaburyana. And yapin, panupayayo po, potang pangadyan tayo ning Horacio Imperata, no? Nanong makapalamang kitang Horacio Imperata. Ginoo nga na, iloko mo na sana ining COVID-19. Uli rugong dakal ng mga mate kaniti. Palako taking Diyos, ining COVID-19. Bakit? At palako ta kayo? Kaya wari menibat? King Diyos wari menibat? At palako ta kayo? Aliman menibat kaya ya? Menibat kin tao. Menibat king tao. Kaya ba't, Ginoo, sopan mo kami. Kaya sana may yayawa. Kaya sana makapanawa. Wah, pangadiyan na kang paningay kami yawa. Anak ka mang kasalawlan. Kaya ka mag-face mask. Kaya ka tutupad ka rin protocols. Mag-bisyo-bisyo ka nung ka rin ka mga paras. Kaya ba't, adwan mo king Diyos, ka sana may yayawa. Something like that. Yung pinigmensahe na kaya katamo ng pandemic ine. Yung pinigkaburyanan ng Diyos, bata king pandemic. Rather we can say, nanong buri nang sabyan kayo ng pandemic? Buri nang sabyan kayo kataning ginumunang dili? Eta magtiwala kaya katang sariling kabiasnan.
O yan ang milyari. Sinobra ta kabiasnan. Bigtiwala ta mo king katang kabiasnan. Nanong meging bunga na? Makasira, makamate. Sobrang kabiasnan aning tao, yang penalikan tamo. Higit pa king kaburyanan ng Diyos. Buritayang iplano ing biyeta mo, bate king kaburyanan ng tao, nakaburyan ng Diyos. So nang milyari, o yan, may ka-pandemic. Nga nawari ng Ginoo, kaniting mga palyari, magtiwala kayo kanako. Kung magtiwala kayong kabias na nyo, ulingin kabias na nyo, at inyang ngabe, dewakan, potang sino braya, mas maragul itang bunga ng marok kaysa aking mayap. Ang tinamong sinabi, ko binang magtiwala, kareng tao, lalong-lalo na kareng mayupaya, kareng sobrang kabiasnan, kareng sobrang kayupayan, ko magtiwala. Uling, gagawan ng Diyos, ikarelang sarili. They play gods. They play gods. Anya Pinoy yan mga palyari. No? So rather, nano pang kaburyana, magtiwala ko kamo. Next, papakit na ning panding ning COVID-19, we are that vulnerable. We are that vulnerable. Anytime pwede kang miyawa, anytime pwede kang mate, makanyanya mo yung biye. As simple as that. So nanong gawan mo? We have to be prepared always. Precisely, yan pining mensahe na ning Advent. Pamagsadya, kapag sadyan, king panyatang nakikatamo ning Ginoo. In death, o itang kayang final judgment. Anytime mate ka nga, mo rin sabihan, we are that vulnerable. Anyapin, dapat tamong makasadya. Katlo, dakala kasakitan ng mga palyaring ining kasalukuyan because of this pandemic. Nanong kaburyanan ng Diyos? Buklat yoring puso yung, buklat yoring gamat yo, buklat yoring palad yo, maging sensitibo kayo, king pamangailangan daring aliwa. It is time, this is the moment wherein patunayan taming lugod taking Ginoo, kapamila taning lugod tamo, karing kekatang kaparang tao. It is time to forgive. It is time to ask for forgiveness. Kitang igpami, patawaran mo yung kasalanan mi. Patawaran mo laring may kasala kaya kami. This is the moment of forgiving. Para may sasan may itong tamo, kalingwan tamo, may papamatawad tamo. Karing kaya katang kakulangan, karing kaya katang kasalanan. Let us forget, about our differences. Ing mawala ka, may sasan metong tamong arapan iting pagsubok. Ya pining mensahe na ning Ginoo ita. Ya pining adwan tamo ita. Nung makanano tamong agyong mamatawad karing may kasala kaya katamo, nung makanano tamong king mit mong kapakumbaban, manyawad tang patawad karing pi kasalanan tamo, this is the moment. At the same time, it is a preparation. Metong niyang pamagsadya, nung nanong maning malyari kay katamo, nung makopit tamo, nung mayari tabalat kining penantitayti, tamo tatakot because we are prepared. Yapin yan, ingadwan na kay kataneng Ginoo. Yapin yan, yung ipanalangin tamo. Kaliway tang mila ko na sana ining COVID. Nabala mo moro ko, ining COVID may nagbatsaking Diyos. Ito sana nga tamo may iyawa. Ito sanang sopan nila, rinig kay katamong frontliners. Well, okay, pasawag tala. But that is not precisely in Kaburyana. Kaburyana, yung pining realidad. Realidad, iti dapat na ning tao. King sobra ng kabyas na ning tao. Buri nang mag-play ang gods. Buri nang bawasan ding tao. Buri nang gawa ning tao, ingupaya, kalupan ng upaya ng Diyos. He wants to be the author of life. He wants to dictate life. Yapin niya ng tao. But we cannot do it. Naning bunga na, o yan, pandemic. Buling bigtiwala tao, king kabyas na ng tao. Bigtiwala tao, karing tao, o yan ng milyari. Linoko rakatao mo ring tao. Magtiwala ka king Diyos. Buling kalungurana ka. Kapilan man yung nakalokwan. He can never deceive you.
Because He loves you. Iyang paniwalan mo, iya kaya ka magtiwala. At challenge sa katamo, kining kabilya na ini, to live our life of charity. To live our life of charity. To put flesh and blood to what we call charity. Di nang tayang laman, ingaw santamong charity. Kapamilatan ng kasuywan karing sablang mangailangan. Yan nasa preparation, o ito, may papamatawad tamo. Let us repair na the bridges na sinirata mo king metong at metong para king ikatang pamisasan metong. Let us right the wrong. Let us repair bridges that separates us from one another. Yapin niya ning advan na kaya katama ning Ginoo. Yapin niya ning ipangadita mo. Yapin niya ning ipangadita mo. Obedience. Obedience to the Lord. More important is obedience to the lawgiver. Kulupan na mo, upat sisimba kayong Domingo. Di kayo, sisimba kayong ngini. Bakit? Huling Domingo, o ngini mong Domingo. Bakit o sisimba? Dakal ko adwan king apong Ginoo. Dakal kayo petitions. Sana yung asawa kong mete, miras na banwa. Sana may pasar ko king examen. Sana ika na akong business maging masanting nga kabilyan. Sana kaming may asawa, may solve na kaya kaming problema. Nakatakar kalapanin to, nakatakar kalayatuan. Ba't siya pinating kabalituganin kaya katang pamanyimba? O sisimba ka para na. Or, sisimba ka uling po ta. Nung iya kasimba, bikasala kang mortal, manabo ka kang piano, patang mateka. He said, because it is a law, uling batas siya. Supposed to be na. Sisimba ka, uling balo mo, kining misang ini, ay encounter me in Ginoo. It is an encounter with the Lord in His Spirit. In His Spirit. And it is a moment wherein tanggapan mo yung pasibayo yung Ginoo. Mag-offer kaya ka. Nakakitang kwento na rin ng ating atwang, kitang metong alugal, ating metong pisamban ng pisamban na rin Katoliko, yung metong naman, metong yung templo ng aliwang sekta, no? Aliwang religion actually, aliwang religion. Potang simbala rin, walang Mississippi lang bale, agmiyagnan la, miyagnan. Una nga pansinga na nito nga, non-Christian na sisimba. At nga na ikayong sisimba, ikayong Kristiyano, ikayong Katoliko. O pati sisimba kayo nga nala kung daralang offering. Ikami nga na tikyan daralang offering. Magdala-dala kaming nano nga offer me. Uling ikami nga na kalukuran mi yung Diyos mi. Ikaming mag-offer. O di kayo la akong offering ha. Ahawa nga na, ananing Kristiyano. Ito pareho. Ikayo pa siya mag-offer kayo, magdawon kayo, King Joshua. Ikami nga na, nagsisimba kami, yung Diyos mi, yung magdawon kay kami, yung mami kay kami. Because, for instance, kining misa ngayon king misa ngayon Jesus, pabiyaning sarili na kay katamo, as our food, bilang pamangan tamo, yung mami kay katamo, yung sarili na pabiyaning kay katamo. Anyapin alata mong supposed to be pidala-dala. Because yung Diyos tamo, yung mami kay katamo, uling kalukuran na katamo. Something. So, nung kalukuran na ka, dinatang kakeni, ba mong express itang, i-reciprocate itang lugod na keka. Nya chuko keni, uling kalukuran niya. At uling kalukuran niya, uling balo yung makitupa ko kaya. Are you excited? Excited kayong simba? O kasi, yung manilyari, ayaw nang mitawli or ayaw nang mitawli. O kaya, mitawli kang dinatang, mumuna ka pang mama ko. Something ba kanyan, no? Mumuna kang dinatang, tawli kang dinatang, mumuna ka pang mama ko. Mamalagwa ka. Meron ulit sinahari. No? Pining manilyari kaya kata. O kaya, chuko yung kene, nyo kung mag-cellphone, magpagkwento kayo, matutod kayo, o kaya naman, sula-sula po yung kaisip, mag-daydreaming kayo nung nanunggawan nyo po.
Tamo, we are not that excited. Supposed to be excited ka. Tanggapan mo yung Ginoong bilala ko what do you call this? Itang value na ni katamong gagawan. So, in obedience to the law, iya aliway ting sentro na ning biyeta mo. It is our commitment to the lawgiver. We follow the law. We obey the law because we love the lawgiver. Mamintuta mo, uling kaluguran tayo, itang mumutos kaya katamo. Otherwise, maging legalistic tamo, maging impersonal yung kaya katamong pamanupad karing batas at mayalayang kabaldugan because the law cannot reward us. The law can do nothing. It is the lawgiver that can reward us. Itang lawgiver iyang maulano. So yapin niya nga nalimbawa na kay katamo, Mama Mary. Itang kayang katapatan. Anyapin, Mary is the epitome of a real faithful. Yapin niya yung tunay, larawan ng tunay kasalpantayanan. Yung larawan ng tunay kapamintuan. Eya mo, may mintuking amano, nune, ligurane, ing minye, ing menyawad kaya, uli ning lugod na, anya, may mintuyan. So, yung pinining kasalpantayanan, at luyang sangkap, iya kakalingwan, pakatanam iya kayong isip yun. Mumuna, maniwala, believing. Kadwa, magtiwala, trusting. Katlo, mamintu, obeying. And that is faith in its fullness. Iya piniting kasalpantayanan king kayang kaganapan. Maniwala, magtiwala, mamintu. Believing, trusting, obeying. Amen. Bendisyonan na kayo ng may payang Ginoong Diyos. Lalakad tao po. Itamo nga po, sa salpantaya ko, kay meto nga Diyos, ibang lubos mayupaya, may ngawakin banwa, ang poniyato, kinsap lang mayayakit, at ay mayayakit. At kay meto nga Ginoong Yesu Kristo, anak ng bugtong ng Diyos, bibait king igpabayo pa king sablang panahon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala. Diyos sa tuto, ibat king Diyos sa tuto. Mibait e megawa, kaya kung king panga Diyos ng igpa. Aking kapamilatana, megawaing sabla. King ulita mong tao, at paulining pangakabusta mo. Tinibay ba't banwa. May katawan niyang tao, lalang ng banal na Espiritu. King Birhen Maria, at milyari ang tao. Ipapuyak yung krus, Paulita mo naman. Lalo na mapayang Poncio Pilato. Linasaya, Meteya, at Mikutkot. At sinubliyang Mebie, king katlungaldo, agpangkingula ring kasulatan. At binakit sa banwa, makalukluk, wananang igpa. Pasabayang datang mong ligaya, banmukong karing mabiyang ampon may ngamate. At yung kayang kayarian alang kapupusan. Sa salpantaya ko, king banal Espiritu, ginuat pabiye-biye, aminibat king igpa ampon king anak. At ang bining igpa ampon king anak, miyagnan mi sa samban ampon may palingayan. Minasbuk ya king kapamilatan ting profeta. Sa salpantaya ko, king meto nga kapulungan, banal, katolika at apostolika. Papasya ko king ating meto nga binyag, king pangapatawad na rin kasalanan. At panayan ko yung pangasuplira miring mete, ating biyadata ng ilang hangga. Amen.
Ipukalatala rin kay katang puso, kay Ginoong Yesus, banmeya at manatiling kaya betamo. Nga tamong sumabi, Ginoo, mamali ka kay kami. Ginoo, mamali ka kay kami. Ginoo, mamali ka king kang iglesia. Ban maging makabuklat siya ka, karing kalulo, at ding magdulap ka. Hakit da kaya ing kang kapatawaran, biye katutuan ampon tula. Ipanalangin ni ka, o Ginoo. Ginoo, mamali ka kay kami. Ginoo, mamali ka kay karimpari at relyoso. Ban mi biye-biyela agpangking amanong misan pisyag dakeka at tumuyo lang mitmong kapakumbaban kimbalayan apig katiwala mo karela ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, mamali ka kay kami. Ginoo, mamali ka king kaya kaming yato. Banding miyayaliwang lahi at kultura, miyabe-abe lang magdulap kapayapan at pasulong king katuliran at lugod. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, mamali ka kay kami. Ginoo, mamali ka karing pamilyami. Pisan metungan mula king katapatan at kamulog. Antabayanan mo ring pengaring paragul karing anak da. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, mamali ka kay kami. Ginoo, mamali ka karing komunidad mi, anong numiya matulang tatanggapan, imbalang pamangailangan, mitmon tulang susuywan, ing metong at metong, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, mamali ka kay kami. Ginoo, mayaping kaya bera ka, ban may kakamalayan kaming mamali ka pusal mi. Kalupan ng Maria, era kay isinop, para mo karing kekeng sarili. Nune iyatad na ka, karing aliwa, panakilala na kat aluguran, manggaman kingalanganga. Amen. Uli
Manalangin kayo kapatid, man kanakot kayo kayong taon, maging katanggap-tanggap ya, arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa ning Ginoy tindawon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatayang kasaplala at ning mabilog ng banal kapulungan. Maginong mananunasan ng ingupayan ng Espiritu, pepabandal kang Maria, ay duning kay kang anak, babalanano ring ayin, apibilimi baboniting altar, ipagkalumay ti kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginamanatili ake kayo, At kay ka antimurin, ita sila ring puso yo, makatasno king Ginoo. masalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad ng pasalamatan da kang parati at numan ka rin way pa Diyos king alangang at lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Inyamig pa kung babayang may kasawat kaya kami anting tao, ti paranat ang binalak mo kanita pang minuna, at bigla na para kay kaming dalan pa yung turuking kaligtasan. Ginipanayan may tangaldo, padangi Kristong Ginome, magbalik yung pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kay kami asanit ang kaligtasan na pengako na, ang inipaninayan mi, imit mong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sa blangkor ring anghel ka rin banwa, darilit may kay kang ligaya, dan makibalang tok ng babi kapurian kay ka, at ngaming ang kakanta. Ikapinig panaloig pa kan sipulis sa blang kabanalan, ulin itay panikapume, itugtong may ng Espiritu man tumay titipang ambon karating ayin mi, panpapanalanalat para kay kami, gawan na lang katawan at daya, ng ginuming Yeso Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya, bayan ako siyang lutinawan ng biyan na kipamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamatan ako, pirason at binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti ikayong anat ka na niya, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay batang minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka, binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti ikayong anat, minom kayo kaniti, uling iting kalis ng kanakong daya, indaya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para king kapatawaran na rin kasalanan, dapta niya iti king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami.
misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan ni ang mapamakalulang ipa, ang kamatan at pangasabi ng mebye. Darawan may ake kay ting tinapening biye at ting kalis ng kaligtasan. Layon may pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikami kan sanang may sulusulag ing katawan at dahil ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ng banalang Espiritu. Ganakan may o igpa, ing banalang kapulungan mo, ang makalakanak, ing mabilo kayato. Ban may kanapiya sa aking lugod, kami na Francisco, kay kaming Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, din sa blang Obispo, Pari at Diakono, at din sa blang Susuyo, kay banala kapulungan mo. Ganakang mula naman di kapatad ming menuna ng pepay nawa, kipi kong kapanayin ng pangal supling mebye. Idala mo lang, at din sa blang mayang mo nabiya, king pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan makengan karabat ako magamit king bilang angga, ban kamberin mo na Birhen Maria, doon Diyos, kamberin ang San Jose ang esposo na, kamberin mo na Apostol, sa nagustin na kaming patulunan, at kamberin sa blang banal, ang bibiyabia, kalugod-lugod kaya kakikikabaning panahon, hapon yan natapalikayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Joseph ang mayapayang tuto, kakamling banalang Espiritu, kaya kay sablang tangalan at ligaya, manggaman, king alanganga. Manalangin tayo ng kapanalingan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kay katamo ng Ginoo. Tapos kami ginagin sa blang marok, malagot mong pagkalabing kapayapan kayong panahon may. Maring ka sa paning pakalulo mo, bitimawa kaming parating yung pamanali maning kasalanan,
At bigabis kami kalang kasasakulan, king sablang kaligaligan, kabang pananat pagsadyan may panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Huling kekay kayarian, ing kayo payan, ating ligaya, manggaman king ngalanganga. O ganaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakman ko kay kayo, kapayapan ko babi ko kay kayo. Ang sana babalik na rin kay kaming kasalanan. Doon ay pansin namin kasalpantayan na rin padala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin kinamantabi sa kapilan man kay kayo. At kay kaon Yan timurin. pang tayong waganing kapayapan kay metong at metong. Kristo yung Kordero ng Diyos, yung milalakay ang kasalanan ng yato, nun laring mayawas king apo naning Kordero. Ginay ko rapat dapat papalawas kaya ka, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lupos sa ning sarili ko keka. Kaya mo sana'y pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Naman
kami po yung second collection. Dili po kaya katamong second collections, magamit la po kaya katamong church restoration. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. Ay paming balukod kaniting sakramento, tatanggapan miya ing pangako ng kaligtasan. Kabang lalapit ing Paskong pangabait, pasalungan mo kasan aking kasalpantayan na natlugod. Ban pagmasusyan mi ing panyatan ng Kristong kay kaming talapagligtas. Aginumi mangkaman kay ngalanganga. Amen. Pangadyan tayo pong ini ing oratio imperata laban king COVID-19. O Diyos sa ipami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Apepasakit no at mekamateno karing dakalataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mulo, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mulo, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit,
kambening beluan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawanan, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang anggang kapaynawan, detang miyango nabi. Pagkalam mo ke kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipaniga pumike ka, ing patoknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Esokristong anak mo, amabibye ampon mag-ari kambe mo, king kametongan ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ayindo ning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mikeka, king kagulwan mi. Nune pagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimorin. Bendisyonan kayo ni maipayang ginong Diyos, ang Igpa, Anak, at Manalay Espiritu. Amen. Umay kayo king kapayapan, maging tapatasan ng tutupat king awas ng Ginoo, kalupan ng Maria. Salamat kin Diyos.